tani matigio kama tutware kawosi negugikura. Muthekania mutabania wa magongona uria no pastor uria oikaine ta Pastor Ben na uria rito ringi oikaine ta Muthee Kiengei wa Watoria riu ni ekorete akirumio Mbara ni arumiriri ake kuria mwena wa Facebook. Itana kumenyithia kiria gitumite Kiengei akorwo akirumio Mbara kuria mwena wa Facebook no ngurie na gitio utuike wa subscribe, like, comment na ndukariganirwo kuhinya notification bell ugakoragwo we wa mbere kwa mukira mwago wa mugikuyu. Muthekania Muthee Kiengei riu ni ekorete akirumio Mbara ni arumiriri ake na ni thutha wa video ga shushu uyu uria oikaine ta shushu wa minyonyo gukorwo gagitamba kuria ng'enda-ini cia ukinyanĩria. Wanyoksi niguthitanga Mukama kamuno vuka ndakwa niguthitanga ndigutwara gwa cifo thie gwa cifo ngugutwara gwa cifo nduthie kwa borithi kana ni ndetigirite o matiangi tondu kilo ni cifo irumire wena cio ya na Muthee Kiengei acemania na video gaka ni aratwikire wa go comment haria araugire hihi mutumia uyu ahota gukorwo ena thina wa meciria na no ende utungata. O hau Kiengei ni araugire no ende gucemania na mutumia uyu na atwike wa kumuteithia na nego quote uria Kiengei arakorirwo akiuga the lady needs help. Maybe it's her time to undergo a mental counseling or maybe a life upgrade. Although amwe aria muroga ni raria oru tondu ndaragweta murogamo wake wa gisiasa mwaragia oru na kurumana kumukira. So if I will succeed to locate her, I also have to meet some of you who are here. Sawa. O hau arumiriri Muthee Kiengei ni marathire haria comment section ine na amwe ao maramurumia Mbara ya ciugo na ni quote toyo arauga that you still stand on the pulpit every Sunday. It's a mystery to some of us. Na kio arauga this coming from a pastor is a very shameful. Hihi murugamo waku kana mawoni maku ni mariko kuringana na Kiengei kuyumiria na ucomment ka video ga shushu uyu wa minyonyo. Niguгutigira ga video gaka ukorwo ukirorera na ndukariganirwo gutiga mawoni maku guko kwa Africa na CN mwago wa mugikuyu. Tani matigio kama tutware kawosi negugikura kana matuthambie na amunata ate ndio ndiye mumatie za baga saitani